Viens, Amir. Amir. Hein? Qu'est-ce qui est trop lourd là? Il va le ramener ici. Non, il l'a ramené à l'hôpital et il le ramène ici. Hein? Oui. Hein? Bonjour. Poupée LOL, s'il vous plaît. Oui. Je lâche. Mais quand il y a du monde, tu le tiens. Hein. D'accord? Ouh, Spider-Man. Il t'a dit quoi le docteur, Adem? T'as pleuré ou pas? Bravo mon cœur. Tu étais courageux? Bravo. Tu vas voir après. Coucou tout le monde, صباح الخير في اللون. ان شاء الله عقلكم يكون بيان، ان شاء الله la vidéo ينوى سيئة كنت بكل بخير وعلى خير en bonne santé bien sûr. سيني je reviens juste la vidéo de la braderie زي ندي الصغار. donc c'est un petit marché برا طيحونا genre les magasins ils ont bradé une زنارة شغلة ما كنتي des petits soldes des كلمة franchement nul, il y avait rien de spécial ولا شي كان حاجة spéciale. donc روحوا الواحد وراويو. j'ai acheté quelques trucs, j'ai acheté des masques adultes et des masques enfants. j'ai acheté كان حوايج des pantoufles, 2 paires de pantoufles.
يعني ما même pas ما نلصق فرانشمون. عجبني دينا بعد مدوطة خام شوية كان مي بون صافا العالي نشتوها. Sinon, on va les offrir. J'ai acheté des foulards, الخمارات وفرسن رخصن. Donc j'ai acheté pour les donner aussi, pour les offrir. هنايا مش شبحال يعني بليس لا ماتيغ نسن تبين د العاليت دي طولانون وسعان د لا دونتيل وفي غال نسيت قلمان كان يشبح فرانشمون. J'ai pris 3. Le moutardaillé il est très beau. Il très bien les couleurs. ظل مشي يشبح. وغير غدا ليتي دوريي اللي كاين تسومتيوين فرانشمون ويا كاين 9 دروس. افون جوغ قبل 9 الدريه د الصاح مثورا لا يبارك نتحواج طول طون تحواج طول طون. دونك غير 4 بير وغير دونك اون تو 8 وغير 2 هكا 2 en bleu 2 noirs et 2 blancs. Là les sont en plus ils étaient pas chers franchement. ويا كيورير 3 € ici et les noirs ailleurs sont 5 € ici. Là les sont c'est le coton. Voilà les blancs عينيا ماشي كاري rectangle. Les carrés صعير mais les rectangles تخسر toujours. وفيه تممت الميل دو سابان نصح تممت نصح. دونك غير البتي بوايين تاع الكور ابري يسعى النيميرو التليفون ديالنا درنا غزيس. غير دو بتيت جوبي عاليه هي اللي الواش ولا غير دي بتي تروك دي بتي جوي هكا كان vite fait voilà. Donc c'est tout. C'était mes achats modestes نوسييني de la braderie. تورا تقلق البلا نوسا. C'est un très bon plat rapide et très très bon. Le batatas, la viande hachée d'une autre façon. Qui est présentable chouïa. Donc je vous laisse regarder la recette et les étapes avec moi. Bismillah, donc on a besoin de quelques pommes de terre. Au début j'ai épluché 4, finalement 2, donc 6 pommes de terre moyennes. Après ça dépend le plat je les coupe en rondelles هكايا رقاقين. دونك على ستنت بطاطاطين بتغسل سكايني رقاق مدورانين هتايا مشي دفا ترقاق وتقلوغ الزيت pendant 5 دقائق. Je vais frire mes pommes de terre pendant 5 minutes. تورا تقلق لا فياند هاشينو هتايا علق ولا معلمه وقيل 250 نا 300 غرام. دونك لا فياند هاشي ان اونيون رابي يوسن تبصلت رابي ترقاقس de la coriandre القزبر ونيس عنا القزبر on peut remplacer par du persil de la chapelure الخبز إزدا نا غير رابي الخبز كا قديم اترابيت لا غاب تمللت ان œuf du poivre noir et فلفل بركان الوحيد الملح et du sel à la fin. Je mélange très bien, très bien les ingrédients عينيا.
نسعلق شويه الملح البطاطايين. Je mets un peu de sel pour mes pommes de terre. Ensuite, je vais façonner des boulettes de viande hachée que j'aplatis un petit peu. دونك نعلق لي بولات لا فياند هاشي تمدوراني نورمال ومن بعدها نتبلاتير شويه. جو لي زابلاتي شويه كان هكايا ها زرم لا فيديو هي هكا كان ماشي بزاف وتفاغ نتا رقاقين. Je vais beurrer mon plateau. اسعلق شويه ندهن البلاني قشوت غنعلق البطاطا. Donc je beurre mon moule. Et là en dernier, je commence le montage de mon plat. Alors le montage بلاينو. Donc دمغ deux rondelles de pommes de terre قل côté سنات قل côté ناتون ود على لا فياند هاشي تلمس. هذايا مش هذايا دمغ deux pommes de terre chaque côté على لا فياند هاشي تلمس. رني غاس دو قل لي côté ناتنين. هذايا مش ومن بعد ما الا المول كاري جو غتعلم هكا يوس داون تايط. سينو ما الا كذا مدوره انا تعلمت هكايا تدور ما تدور مكلي المول نوان. هتايا مشي ديفار صافا دورقتي كاميم. تورس على الدهاني في سي سوفل. Je mets du beurre fondu par dessus. Je mets partout. Je couvre mon plat avec du papier cuisson ou bien du papier d'aluminium. Donc نسعلق سوف le papier cuisson. Sinon نسعنا le papier cuisson من كسية على le papier d'aluminium. Je le couvre très bien et je vais l'enfourner pendant 30 minutes à 40 minutes à 200 degrés. أتعلق الفور 30 دقيقة أمي 40 دقيقة. أتشعلق يكسر يساون 200 درجة. أمي يفرق داكاي دوغي أمي يفرق دي ساعة une belle couleur. Tout la viande hachée bien sûr. Voilà, ça y est mon plat. Franchement, il était très bon. Les frites, c'est la viande hachée, mais donc c'était ma recette d'aujourd'hui. Inch'Allah تعجبكم. ما تعجبون, n'oubliez pas un j'aime, un commentaire, un partage. Je vous dis à très vite Inch'Allah avec d'autres recettes. Prenez soin de vous. Salam.